Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mandum yang suud mandum aso surga. Kenang-kenangan yang cukup luar biasa kampungnya. Wah tepo diundang keno. Ilung di rumah aku tulis bak kertas. Ecek-ecek lu kalau apa lagunya. Kau bodoh ino. Rio kebija. Nasihat iba kertas. Kapalo male keke. Cukup kobong. Tapi mandum na hikmah di. Oleh abih hino bakampungnya iba kertas langsung diundang Nakan Raya Aceh Teming Aceh Selatan Masa Boyan. Terakhir kapiral ke. Kontrak gede. Alhamdulillah rabbil alamin. Mungkin yang cara Allah. Akan nolme lagu kasidah tapi nolme lagu jaga tubuh. Karena kakobong ngotenyan. Lagu syukur. Kan bak aritu benyan patah. Kan bak nyang taplaka buka ija. Tamehet hasih padesi ama. Malang metemeng si gunca. Nita je merang laut yang luar. Perahu patahana medaya. Kenhan gesayang tanya oleh Allah. Tapi hikmah tan tak kira. Kadang menyaga bila kiban ke ale tanya lam donya. Gejo pangkat ngan jabatan. Ban Fir'un kadang taduk kuasa. Kadang menyokaya tanyo jid kegelan to karun durjana. Kepelagak bacut ruman. Kadang nganyan tongen nuraka. Bertasyukur nan beri Tuhan. Walaupun nyan kan lagi tadamba. Mata tenangan tak pandang. Nekalan kiban urang yang buta. Gaki timang batalangka. Kiban kesosa urang yang cidra. Tak di atepan tetring. Gom nenging di metikahana. Rumah kaya kangen buso. Saudara tanya merumohana. Bertasyukur nang beri Tuhan. Walaupun yang kan lagi tahawa. Kilat semeloba ujung laut. Teka ujen dengan gelante. Nyan kala gebri jaga bek luput. Takut gecabut si pepe. Nyan kala gebri jaga bek luput. Takut gecabut si pepe. Nyan, kayak cukup ya salah lagunya saknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagu selanjutnya jaga tubuh.
Leboh? Dek leboh lah, masa leboh lah nyanyi kehehe kujat dari TJO. Akan kunyanyikan lagu 100 lagu. Langsung bertuh rukung. Riuk kabica tan le ceda rasa mata oh tak pandang cicim terbang wo alam dan dalam rimba hiasan nanggro bungong mawala ye bakarang kan salah kumbang tetapi dro tan dijaga punca jroh nanggro wahe ado cit bak gatai bo hati yo nabilahe Rasul kalun angkat derajat gata pakan hai intan tate meriwang ba hina sabe sampai hati tak pemale ayah poma si kurang bulan rapo tulung gatana balam kandungan nyawang taruhan hancur badan watega pelahi gata oh raya gata wahai darah pakan dosa yang tak hidang masjid ke Tuhan urang si gata yang getet dalam neraka memang cithan sanggup jasa gata bala beta tamah beban urang nyan kasih susah memang cithan sanggup jasa gata bala beta tamah beban urang nyan kasih susah urang nyan kasih susah urang nyan kasih susah urang nyan kasih susah urang nyan iya lagi habis Pak Sidi nyan adalah cerita perjuangan mak tanyo kiban mak tanyo wate melahirkan ke tanyo sakit keing sakit taku sakit ule sakit asam urat darah tinggi dan pokok cih mandu penyakit tulung mengongot sakit ule kiban perjuangan mak tanyo luar biasa nyamban lagu Jagatopo viral di Aceh masa bohnyan masalah cerita seorang ibu perjuangan seorang ibu. Jadi cukup gawat kupikir lo ini di Aceh manteng na lagu Jagatopo. Barosa palak lo ku telepon Roma Irama. Tut. Halo Bang Haji Roma Irama, kiban munyo di Jakarta ide. Na lagu masalah perjuangan mak tayo, masalah perjuangan ibu gimana? Ada bangsa lagunya? Alhamdulillah Bang Fateh. Kebetulan di Jakarta juga ada tentang lagu masalah perjuangan ibu. Dan saya senang sekali bisa berkomunikasi dengan Bang Fateh. Memang kita kalau tidak menghormati ibu sangat terlalu. Jadi Bung Roma Irama gimana lagunya? Utanya Mbak Ati gimana lagu sih? Langsung nyanyi le Bang Roma Irama. Hai manusia,
hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Hai manusia, teng teng teng, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Itulah Bang Patih lagunya, masalah ibu. Alingan ilung golong puas. Ngasak di Aceh naik Jakarta na. Ku telepon nganlung yang na di daerah Arab Saudi. Pokoknya daerah Dubai, Taja, Acu Tupat, pokoknya minta wit Mesir. Tawit unen Dubai. Ku tanya Bang Alung, Assalamualaikum. Kira-kira kalau di Arab itu ada masalah cerita perjuangan ibu? Alhamdulillah. Kaifa haluk anta? Yang ku tanya ku habati. Langsung ibu kaji, oh ada. Ummi summa ummi haddi akhir yum fa umri hubbi mil awil hayati uhammu hammi illi kantar akhir hada akhirha bidam niwais fi ummi ثم أمي حد آخر يوم فعمري حبي من لو الحياة وهم همي اللي كتر خير حدا خير حافظا نعايش فيه آمن لها تمثال اللي سيرت قلبها فوق الحياة آمن لها تمثال اللي سيرت واللي طابت واللي شارد واللي طالب حمل جبال. Gawat tak rupa sih di Arab ini masalah menghargai ibu. Yang aneh sih baru aku telepon India abe pulsake 2 juta. Halo ane, तुम प्यार के लिए हम तो प्यार करेंगे मर प्यार के लिए हम तो प्यार के लिए. Oh ajaib guys. Berarti di India pihna. Oh, तुम प्यार के लिए हम तो प्यार के. Kiban lagu ji kira-kira aneh? Ya, aku tanya ilung. नहीं तुम प्यार करेगा. Tini हम तो प्यार करिए. और ये हम तो प्यार कर लिए, हम तो प्यार के लिए. Tini हम तो प्यार. तुझे देखा कोई जाना सनम प्यार होता ही दीवाना सनम तुझे देखा कोई जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम कोई भी खुशी और भी हम ना जुटाएंगे हम तेरी हम तो पर कहीं और ये हम तो प्यार के लिए हम. नहीं और ये पिकत ay pohon muda nganti India kabeh pokoknya dari Aceh India Madura ilung awak kan aku kerja Pak Cina nanti Chong Kuang Chung Huang Chung pokoknya Chung Ji Chung halo koko ini tahu tung sing thai tung thau gimana masalah lagu perjuangan mak tahu gimana pohona hanya lo macam tanya lagu itu di sana di Cina juga banyak begini Hong tung thai sâu phu phải Ni hao tung mày
哦，太保心上眼定来，哦，老师用来哦灵宽，哦，太保心上眼定来。后楼梯用埋后灵光，Arwan heng udem kong tanda heng kamsya. Arti adalah nawar monte kalan Pak Pluk menyangin inanai tulih. Nyan kaum mak yang mertuah kaum ayah yang bahagia cukup hayu lagu-lagu di daerah dunianya. Cukup hayu lagu di daerah dunianya. Mandum awak India menoikeun, awak Cina menoikeun, awak Aceh lain lom, awak Jakarta lain lom. Nyanku upena manfaat seni. Nekalan lepakah ilom seni dalam Islam lain lom. Seni na Islam orang buat qari, orang buat Al-Quran, orang azan. Mandum nak pakai irama, irama nahawan, bayati, sikoh. Nyamban lelom. Aceh nekalan wate orang azan, azan maghrib. Nekalan lembuka TV ba RCTI. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyan irama bayati. Nebukalam Indosiar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung tak buka lop TVRI jamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mandum masing-masing pakai irama. Jangankan RCTI TVRI, Bilal bin Rabah, sahabat Nabi Muhammad. Sahabat Nabi Muhammad kepegah oleh Rasulullah, wahai Bilal, aku mendengar suara tapak kakimu di surga. Bilal wati gadan wati masana Rasulullah, iramanya aku pakai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantum kepakai irama. Yang sempat hana irama cukup kawat acan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hana merdu dan hana pakai irama. Kira-kira lagu pulau mi lum nyanyi. Lagu long. Lagu rakit Pak Pisang. Ya paloh malekelah. Masa lagu cinta. Cinta lunta anggap rakit bak pisang, oh kalau jemerang nale guna. Ya lagu Bang Patahilah lain. Lagu Bang Rapli lain lom. Apa yang kau cari dengan desah napas yang tengah terengang itu? Apa yang kau cari? Mimpi-mimpi dari berbagai ilusi, sebenarnya menderamu. Mengapa ciptakan jalan berduri, padahal kau takut luka? Mengapa ciptakan luka di hati, padahal kau takut siksa? Mengapa ciptakan siksa? Oh, padahal kau tak berdaya. Bang Rafli lain lom nyanyi. Bang Bakair lain lom. Alahai abang RBT kana prene tarik sewa, nijain talong upan te padup hasi bayi sewa, becan mahai dilon kurang belanja. Tak perhendile hai bohate dan luncung ke Palatina, ona sewa Honda mati puturan tilam uroka, pakan manang uronyo yang ulun rasa. Nyampan. Kapal tapi biru oke.
Nyo mau tolong kabeh minyak kata di parosa. Din. Kabeh minyak moto. Oke, kasih enak mantong. Yang penting kau mak yang berdoa secara lalu mandum. Ururun silung yang doan hormati. Ngejak kena yang penting lagu longnya hana penting. Yang paling ingat, lagu long hana penting. Yang paling penting wate geput sampon tik le gure katanya tausiah. Bejek ke sapa ilmu, bejek ke sapa pahala. Milaku ke ya putar lagu benar-benar tu nama masalah. Tapi wate geput sampon tik le gure katanya nya yang paling penting hai mim doa. Nya yang paling penting ditimak bagagot lagu long yang paling timak. Bejek ke sapa ilmu, bejek ke sapa pahala. Pakai kita mandum. Amin. Kapere karena rukum kasakit usikum binapsi bitakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.